Šta kažeš na ovu selekciju? Fantastično. Toliko stvari na malo mesto. Božanstveno. To sam donela sad sa Golije, kad sam bila dole u moj rodni kraj i donela sam nešto je bilo baš na Goliji, nešto bilo podno Golije i donela sam stvari da pokažem kako u stvari prave te šumski plodovi, kako izgledaju te, kako čega se u stvari prave kako izgleda u stvari šipura, kako izgleda glog, kako izgledaju neke stvari koje su onako možda malo zapostavljene, a i ljudi kad kupe gotov proizvod. Jeste, i ne znaju u principu šta je retko ko čitao na etiketu, tako da ima nekih ukusa, mirisa. Pa evo, ajde, molim te pojasni, pošto sam ja oduševljena. Znači da krenut ćemo prvo od gloga. Glog je dosta onako sad i malo i osušio se pošto je putovao sa Golije par dana i dok smo mi stigli, dok je to stalo, dok je došlo vreme na snimanje. Glog je divan zato što se može koristiti kao svež, kao u čaju, sušen i dosta je onako smiruje, umiruje za gastroenterološke probleme, dosta se taj čaj koristi za regulisanje probave i jako je delotvoran i sa mineralima i dosta je ukusan, može se jesti i sirov. Da, lekovita svojstva, sve, da, fantastično. Isto i njegove lišće se isto koristi za čaj, znači kada se osuši, cijela grana se koristi za čaj. S druge strane ovdje imamo šipurak koji u stvari, imamo u stvari dve verzije šipurka, imamo ovaj i ovaj. Ovaj šipurak ovdje koji vidimo je baš golijski, on je dosta sitan i najviše se koristi za čajeve, ali i za divne džemove, marmelade, savršene, znači kada se doda džem od šipaka ili šipuraka, kako ko zove, uglavnom šipurka, ili nekog šipa kaže za nar, tako da, a ljudi mešaju šipurak, šipurak se dosta koristi najviše za taj džem i taj džem kad se doda onako uz gulaš, pa ništa nema slađe od toga, ja mislim. Pazi, ima i puno vitamina C. I čaj od šipuruka, inače melje se i sve pa se suši i ne znam da znaš da treba da prođe preko noći da prenoći i tako to pa se onda tek skuva čaj. Da. Znači ne znaju ljudi, ali nažalost pošto imamo filter vrećicama, ali ovo je izvorno i to. Da. Zašto ne koristiti iz prirode? Da, naravno. Ova druga verzija šipurka je sa ovih područja ovde i vidi se koliko je u stvari ovako malo krupniji. Već je, šta, nije klima, drugačija je klima, znači na Goliji je klima surovija, znači one su manje, primjer, isto tako i sa borovnicama. Naša borovnica, kao što sam pokazivala u nekoj od emisija, je izuzetno sitna, za razliku od kupovne borovnice koju imamo isto i ovde, ali ne znači da je naša manje ukusna već, samo da je drugačija sorta. Sljedeće ovde što imamo, ja mislim da ovo 90% ljudi nije videlo. To su mušmule. Mušmule su izuzetno ovako interesantne meni jer se zbog svoje specifičnosti da moraju smrznuti kako bi se koristile. Ja sam njih koristila dosta praveći pire od njih kada se uberu kasne jeseni, još sad nisu ni zrele za korišćenje, uberu se i onda moraju da smrznu, znači kažu dok ih zima ne uhvati, onako da smrznu dobro, ako ne stigne se mora se u zamrzivač staviti da smrznu i tek se onda mogu koristiti. Od njih se može praviti pire, od njih se može praviti čaj, od njih se može praviti razni kompot, tako da su ovako... To znam za kompot, ali vidiš da pire nisam znala. I kaži mi, kako ima teksturu kada se pireji naprave sve? Kao kruška. Aha, ajde dobro. Znači tako bude ako sa tim... Da, kao griz. Da. Onda ovdje imamo sljedeće, ovo je divlja kupina. Kao što vidiš, izuzetno je mala i izuzetno je onako... Samo ti slobodno, to je neprskano domaće pa možeš slobodno... Ali izuzetno slatka. Da. I evo, upravo sam je našla, pošto sam samo jednu jedinu trnjinu našla, pošto sad je nešto su obolele ove godine baš tamo kod nas i ubio ih je valjda i da li neka bolest ili nešto i nisu apsolutno stigle. Oni su dosta slične borovnici, ali nemaju za razliku od borovnice ovaj kao pupoljak, tako da ga zovemo, već su sve okrugle kao što vidite, nema nigde, samo su znači kao
kruži. Da, podsjeća na grožđe. U principu, znači glatka je ta površina, da nije kao borovnica. Možda ova kiša i ova vlaga, što je, znači, definitivno mnoge stvari su ove godine moguće. Čudne. Samo dosta, oni trebaju isto da smrznu, da bi se jele, jer su ovako sad dosta, kažu stari kad se pojedu ovako, znači ubrane, kaže, pokupe se usta, to znači onako, vam je ovako sve onako gorko i kiselo i sve, baš onako se čovjek napravi, kao čovjek onako tužno onu facu. A ovdje, kao što smo rekli, imamo te domaće, odnosno divlje, izvinjavam se, divlje kupine koje su tako male i tako, da ćemo ovdje ovako, da, izuzetno slatke. Od njih se prave baš nevjerovatna slatka, ali ko ima stvarno život da ih bere, a od toga se napravi uglavnom 1 do 2 teglice za cijelu sezonu. I na kraju... I to je samo za uži krug porodice. Da. Ovdje smo isto doneli, ovo je žalfija, ko zna, ko ne zna, znači koristi se uglavnom u kuvanju, ali i u čajevima. I sosevima, u svemu, da. Da, fantastična, znači biljka može sveža, može i sušena se koristi, ono, baš. A s druge strane, ovo što miriše ceo studio, na ovo, to je takozvana rozeta, nju smo koristili u jednoj od emisija sa Dejanom Maksimovićem praveći sos od nje. Od nje se prave, kao što znaš i sama, slatka i izuzetno aromatična biljka. Izuzetno. I nevjerojatnog ukusa. Da. Mi ćemo ove naše ovako špecije, što bi rekli, staviti onako na naš dezert i iskoristiti ih kako bi upotpunili i vizuelno, ali i teksturalno i sa ukusima ceo naš dezert. Znači Srbija na tanjiru, da?